Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luntuan Cik Media Host. Saatnya luntuan baca saboh syair kisah sejarah kubu anak manyak. Syairnya gekarang Le Nyak Cut Gempang. Mudah-mudahan dengan ta dengar syairnya getanya kata tukrilom pakiban sejarah kubu anak manyak. Jino ta dengar luntuan baca. Kru semangat rahmat melimpah daripada Allah kenawa udonya sehat tubuh lon nebile Allah lon kena kisah nasabah haba dengan izin pa alhamdulillah syaelon kisah sejarah kubu mulia kubu anak manyak habalon kisah tragedi berdarah masa Belanda. Don si kurang belane limang dalam sejarah wate penjajah masa Belanda. Gumpang melabo jalan setapak dua uroja payah lah merimba tengku marhaban urang ta'atat kaim ngan tapak jak melabuh ke mala nyan urang melabuh toke kayatat ke beraga mekat gejarat rimba. Baton si kurang belane limangan hendak Allah gopnyan menikah si deh di kemala ngon si drobino adek Maisara si ton menikah kalahe si drawa putra anak pitari rupa tak cedah saboh sejarah Maimun namanya baru peton umum anak metua kehendak Allah meningai pema tengku marhaban mulai gelisah hati tak susah ngon bijeh mata hae getule metamah gunda langsung gepegah ba ayah tuan ngon sigra lola ke izin ayah mertua lonjak wa bagah umelabuh tuma bahlelon publo harta melimpah peng mengon pira ayah ulun baserta urang kemala behdum megah harta melimpah gepublau dumna uba ayah tuan jaklah kema tagun bukula bungko ngan ija roh sidro urang bak tengku marhaban lake ajak pengan menyawa dan rimba abudo kade nama urangnya niat ngon tujuan ya rampok harta bit putih hati tengku marhaban hana mewaham hana prasangka singoh uro balhe urangnya menuju Gumpang rocot kuala roh gampong bangke piyo si malam kucik Daud masanya cukup setia hai kucik Daud lon nyawa marhaban izin si malam lon mbak gata
Pegah jalitra tengku marhaban balhe urang nyan peturi nama pegah jalitra maksud tujuan kajula malam hantungut mata ong singoh ura bungkuh lam pakaian mengan berlian bungkuh lam ija gejok bukulah ge asah parang gejok makanan ia kupi lam kaca berangkat umalabo banhe urang nyan anu gegulam bismillah ge baca roh bakcot uke kaya jambu nasinan urapi malam ge piung sigra di apa kade nafsu jen setan poh dua malam parang geraba kagak kau taku tengku marhaban ngon anu gopnyan siga bandua ubena hata milik marhaban gecok bandumnyan bulat gegisa bantroh ubangke hati hantenang bak kucik Daud rijang ja pegah haba hanja dehlon jakle intat marhaban sebab lon tuan kademam malaria hana pesosa ke tengku marhaban kana ngon gopnyan awak mita dama hatinya kade hana le tenang gundah pikiran rap stres jiwa harta rampokan milik marhaban kagejak simpan gebau kemala na dua uro tempo olehnya lewat rombongan serdadu Belanda rod jalan tiko melabuh gumpang bantroh tempatnya namanya manusia gekalon manye sadis hanaban nyawa mati ngon parang kon buat binatang rimba bak kusi Daud Belanda watenyan troh ba ule balang jakba berita perintah kusi Daud buat ule balang yu semiu rijang manyet lam rimba yu kalon bukti fakta lapangan segera laporkan hanjut prehlusa bantu kude semiu rijang bak sabah lubang manyet bandua menurut data hasil lapangan nyawa perampokan habis dicok harta dikucik Daud cok kesimpulan nyawa hubungan ngon jame barosa langsung dua pakat ngon ule balang pegot laporan troh bak Belanda hana trewate cok kesimpulan yang poh marhaban buat ngon yang geba abudul kade yang wa malamnya patut dugaan pelaku utama serdadu Belanda licik masanya kirim pasukan yuwa mata-mata sketsa wajah karena bayangan langsung penangkapan salam penjara langsung ubetawi usak kurungan ngona pengakuan buku TV nyata sampai ojino ni bak tempatnya
kubu anak banyak gebohnan megah lagoina kuburan karapi masjidna di sinan rame kunjungan urang berdoa kubu keraman cukup dikenal bak bineh jalan bak kilol 22 oh no caritra akhirul kalam maah berijang na beda hawa kalaen sumber lain keterangan jok kesimpulan sang nyo yang benar.